nongeye kubasuhuza no kubifuriza kugira ibihe byiza inshuti bakunzi bacu mudukurikiye ikaze ku Ibendera TV uyu munsi turi kuwa kabiri ni tariki 30 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2025 twinjiye birumvikana amakuru rero tugarutse muri aka kanya n'amakuru kandi araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Generali Makanaki akivuga ko abiteguye gutera abarwanyi b'umutwe wa M23 imikwabo yahise yaduka. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bahise batangiza imikwabo kwikubitiro kwabo komeye cyane wabereye mu mujyi wa Bukavu. Turaza kurebera hamwe agace imikwabo yabereyemo, kubwira kandi ko abarwanyi ba Wazalendo bafashwe ku bwinshi n'intwaro nyinshi zafashwe. Turaza kandi kugaruka ku bice bitandukanye kandi bitari bike abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye kwigarurira agace ka Kasenyi kabaye Tombe. Turaza kurebera hamwe aho gaherereye, ibice birimo Chiruma ya mbere ya kabiri ni ya gatatu byabaye Tombe, agace kitwa Mahamba kabaye Tombe, agace kitwa Matara kabaye Tombe, Mashangi. Ni byinshi cyane ibi bice turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Cyo ngusaba no kutajya kure ngo cikanwe n'aya makuru. Turaza no kunyarukira muri teritwari ya Masisi tubabwire ko umuturage wo muri Kahira yishwe n'abakekwaho kuba ari Wazalendo. Ibi uraza kubisobanukirwa hamwe natwe hano. Turaza kandi kubabwira ko muri Warikare Wazalendo ngo bigaruriye ubutegetsi mu gace ka Warowa Uroba. Inzego zibanze ziherereye ahangaha ngo zamaze kwiheba kubera ihohoterwa n'iyicarubozo rikomeje kwiyongera muri ibi bice. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa byose hamwe natwe hano ku Ibendera TV. Turabwira kandi ko abayobozi batandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye kwikanga abarwanyi b'umutwe wa M23 muri Kisangani. Byifashe gute? Brigadier General Jean Daniel Batambombi yamaze kugira ibyo atangaza bikomeye cyane. Turaza kandi kubabwira ko ikibuga cy'indege cya Kisangani cyamaze guhinduka indiri y'abacanshuro mu bihugu bigera kuri 4. Uribaza ngo ese hari abandi bacanshuro baje? Uribaza ngo bimeze gute? Ibi byose urabisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Turaza kandi kugaruka ku makuru ajyanye nuko Ministre Nduhungirehe Olivier, Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, yasabye ko abacanshuro bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batazongera guhabwa inzira mu Rwanda. Kubera iki? Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa. Reka twere gutwara umwanya rero, hanyuma ubundi nizere ko meze neza. Ubwo namaze kubaha ikaze, bamaze kugera hano mugende mukora like, ngende nzibona zizamuka. Abageze hano ari ubwa mbere birumvikana muraza gukora like, ariko munakore subscribe. Ndagira ngo ntange amasegonda agera kuri 5, hagati ya 5 n'10, ubundi muterekeho like niba mwamaze kuhagera kandi mugende mumbwira muti turi kumwe. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kandi nabwo ugende ukora subscribe. Mu gihe ukora subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera. Utaha niba wakemeje makuru azajya kwizanira uko ageze hano datakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Reka rero tubitunganye neza, hanyuma amukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye.
aha ni kwibendera TV turi tariki 30 z'ukwezi kwa 9 ni umunsi wa nyuma wo muri uko kwezi ku munsi w'ejo turuba tuvuga ibindi byo mukundi kwezi mwese rero ababanye natwe muri uko kwezi eka tubashimire cyane ariko kandi tubasaba no kubana natwe mukundi kwezi ndetse nandi mezi inindi imyaka nitwa Mukada ni kwibendera TV abaherereye mu bice bitandukanye mu turere twose tw'u Rwanda Nyagatare Kayonza Gicumbi umujyi wa Kigali Rulindo Rubavu Musanze Karongi na Rusizi na Huye ariko abantu bihuye bimeze gute ntago nari nabona umuntu yigaragaza ambwira ati nduwo muri Huye abantu abo muri Gakenke yambo mumeze mutemwe mukunda kubinyereka muri abatarama cyane rero mwese mbahaye ikaze abaherereye mu gihugu cy'Ubugande nda abumva cyane mukunda kunyereka ko turi kumwe abari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abari mu gihugu cy'u Burundi abari muri Kenya abari muri Tanzania abari muri Zambia abari Mozambique no muri Sudani namwe ikaze arabatarama b'inshuti zacu baherereye muri Kenya Mombasa muri Kenya rwose tubateye yamba abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Norvège mu Bubiligi mu Bwongereza mu France Canada no Budage namwe tubahaye ikaze muri aya makuru reka twihuse twanzike tubabwire ko abarwanyi b'umutwe wa mama 23 bakoze mu kwabo ka Butindi ni mu mujyi wa Bukavu ni nyuma yuko ku munsi w'ejo witwa General Makanaki uyoboye Wazalendo muri uyu mujyi wa Uvira muri Kivu amajyepfo yatangaje ko arwanya umutwe wa mama 23 bakwiye kwicara biteguye ko abagiye kugabwaho ibitero simusigana Wazalendo kimara gutangaza ibirera abarwanya umutwe wa mama 23 bahise batangira kiswe imikwabo bivugwa ko igomba kuzenguruka no kunyura mu bice bitandukanye kwikubitiro Bukavu abaye imikwabo ikomeye cyane hasatswe rero agace kitwa Irambo na gace gaherereye muri komine abagira ni mu Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero hafashwe Wazalendo nyinshi biravugwa ko hafashwe Wazalendo zibarirwa hagati ya 7 n'8 kandi izi ngizi ngo uzafatanwe n'intwaro zitandukanye harabafatanwe imbunda harabafatanwe amagrenade harabafatanwe amasasu aba rero ngo abafatanwe intwaro nyinshi cyane ibi bikimara kuba rero izi Wazalendo zafashwe zajyanwe kubazwa ariko kandi mu byatangajwe n'abayobozi batandukanye ubwo ndakubwira ko ahitwa Irambo hakimara kuba uyu mukwabo izi Wazalendo zigafatwa abayobozi ba mama 23 bahise bakoresha inama ikomeye n'abaturage aho babasabye kwirinda izi Wazalendo ndetse bakajya batanga amakuru mu rwego rwo kwirindira umutekano mu byo kandi babasabye nukujya ngo abagira amakenga kandi buri muntu wese akaba imboni ya mugenzi we abarwanyi b'umutwe wa mama 23 batangaje kuri izi Wazalendo ko izishaka baraza kuziha uburenganzira zikiyunga mu barwanyi b'umutwe wa mama 23 ariko bavuga yuko ibingibi bidakorwa ku gahato ubwo byumvikane ko abatabishaka ubwo byabo ntumbaze ariko abashaka abashobora kuza guhabwa amahirwe yo kuyunga ku barwanyi b'umutwe wa mama 23 cyane yuko bavuga yuko intego bafite ari imwe nk'abanyekongo bakwiriye rero kubiyungaho bakaza kubohora abaturage b'iki gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
nyuma y'ibi ngibi rero reka twerekeze ahitwa Kasenyi. Ubu tuvugana ku mugoroba wo ku munsi w'ejo, amakuru aturuka ngaha aravuga yuko agace ka Kasenyi kabaye tombe. Aka ni kamwe mu duce turi muri teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni agace rero kigaruriwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe nyuma y'uko ku munsi w'ejo abaye imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ubwo ndavuga FARDC, ndavuga igisirikare cy'u Burundi FDNB, ndavuga Wazalendo. Aba bose rero abararwanye bikomeye cyane, ariko abiza kurangira abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kwigarurira aka gace ka Kasenyi. Aka gace rero kamaze kujya mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Na gace gaherereye ku mupaka uhuza teritwari ya Mwenga na Shabunda. Aka gace rero butuvugana abarwanyi b'umutwe wa 23 nyuma yo kukigarurira akabahise batangira ibikorwa bijyanye n'imikwabo no kuvuga isuku n'isukura. Ikindi ukuriye kumenya nuko hari ibindi bice byafashwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, nk'ubwo ubu ibyo twababwirana gace kitwa Shaminyango, hari agace kandi kitwa Nyamwebwe, hari akandi gace kitwa Maziba, hari agace kitwa Mashangi, hari agace kitwa Ndiba ndetse na kitwa Busoro. Ibice nabyo bikaba byaramaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ku munsi w'ejo. Kandi ndagira ngo nkutangarize ko abarwanyi b'intare za Sarambwe hari n'ibindi bice bigaruriye, akaba ari ibice byegera ahashabunda 23 rero. Ibice yafashe harimo Mahamba, hakabamo Chiruma ya mbere, iya kabiri n'iya gatatu, hakaza Abukarakara, hakaza Amatare, hakaza n'ibindi bice bitandukanye. Ibi bice tubabwiye rero nabyo byafashwe ku munsi w'ejo tariki 29 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka turimo 2025, byigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Bivugwa yuko ari imirwano yumvikanyemo intwaro ziremereye n'izoroheje. Aho rero abarwanyi ba 23 bongeye gutahukana insinzi imbere y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Reka dukomeze n'aya makuru tubabwire ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyatangiye kwikanga abarwanyi b'umutwe wa 23 Ikisangane. Brigadier General Jean Daniel Batambombi no muyobozi wungirije ushinzwe uburere mboneragihugu no kunda igihugu mu buyobozi bukuru bwa FARDC yahamagariye abaturage ba Kisangane mu ntara ya Chopo kugira uruhare rugaragara mu kurwanya gucengera kw'inyeshyamba za 23 muri uyu mujyi. Ibi uyu yabitangaje ku munsi w'ejo tariki ya 29 Nzeri muri uyu mwaka. Ni mu nama yabereye mu rubuga rw'abahoze ni mu rubuga rw'abahowe Imana, yitabiriwe n'ingeri zinyuranye z'abaturage, abayobozi ba komine, abayobozi b'uduce n'imidugudu itandukanye, abamotari n'abayobozi batandukanye ku rwego rwa za teritwari nk'uko inkuru ibitangaza. Generali Batambombi yashimangiye ku mugaragaro ku kurwanya abacengezi, yita ko ari abacengezi ba 23, akavuga yuko ngo atari inshingano z'abayobozi gusa, ko ngo ahubwo bisaba uruhare rwa bose ndetse n'abaturage kugira ngo hatabaho kwaguka kwa 23 isanzwe igaragara mu mijyi myinshi, imirenge myinshi n'imidugudu myinshi yo mu ntara Kivu
Generali yasabye kandi abaturage gufatanya n'inzego z'ingabo z'umutekano ho avuga ko bitabaye byo byagorana guhangana n'abacengezi, anasaba buri wese kongera kuba maso mu kwanga ibibera muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Yagize ati turasaba kurushaho kuba maso no kwanga ko inyeshyamba zikwira mu ntara ya Chopo. Mwitondere imbuga nkoranyambaga, mukomeza kuba maso kuko mufite inshingano kandi ziremereye. Ingabo zirabiringiye kandi mushobora namwe kwiringira ingabo zanyu. Ibi rero akaba ari byatangajwe nyuma y'uko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba abayobozi yaba abasirikare ngo ikikango ni cyose ko barwanya umutwe wa M23 bashobora kwinjira Kisangani. Reka munyemerere dukomeze n'aya makuru tuyakomereze ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Iki kibuga makuru aturukayo aravuga ko cyamaze guhinduka indiri y'abacanshuro mu bihugu bigera kuri 4. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaze amezi menshi agura ibikoresho bishya bya gisirikare mu rwego rwo guhangana n'umutwe wa M23 maze imyaka hafi igera muri 4 mu ntambara n'iki gihugu. Nibikoresho Kinshasa ikomeje kugira mu gihe nakomeje ibiganiro na Alliance Fleuve Congo. M23 bamaze amezi agera kuri 2 basinyanye amahame yibanze aganisha kuguhagarika intambara. Tshisekedi ku rundi ruhande ngo azi uburyo ibintu bikomeje kuzamba ku rubuga rw'intambara, impamvu adashobora kwirengagiza amahitamo ya gisirikare. Ni Tshisekedi kandi uzi akajagari kari mu ngabo iki gihugu ibyatumye yitabaza abacanshuro b'abanyamahanga ngo bamufashe kuzishyira ku murongo, by'umwihariko mu gihe zirwana na M23. Mukuboza umwaka ushize 2024 nibwo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yinjiye mu mikoranire n'umutwe w'abacanshuro ba Blackwater bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse amakuru avuga ko uyu mutwe wamaze kohereza muri Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abacanshuro abakomoka muri Colombia. Amakuru avuga ko abacanshuro ba Eric Prince weruka guhurira New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Perezida Tshisekedi ngo aribo bari gukoresha za drone z'intambara zimaze iminsi zigaba ibitero ku birindiro bya M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi haracyara abacanshuro b'Abanyaromania iki gihugu cyari cyaritabaje ngo bagifashe kurwanya M23, nubwo hari bamwe muri bagenzi babo bamaze gusubizwa iwabo banyujijwe mu Rwanda. Byari nyuma yo gutsindirwa mu mirwano ya Sise muri Mutarama uyu mwaka barwanya umutwe wa M23 bafashe umujyi wa Goma. Hanyuma rero ibinyamakuru bitandukanye biri kuvuga ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu ntara ya Chopo, aho bivuga ko aba bacanshuro ariho abakambitse ngo hakaba hari n'Abanyaturukiya bakoresha drone 6 zo mu bwoko bwa Anka Kinshasa yaguze. Kuri iki kibuga kandi ngo hanaba abandi bacanshuro b'Abanyafurika y'Epfo. Igihugu kigomba guturukamo umubare munini w'amasasu bari abacanshuro bazajya bakoresha abiciye muri sosiyete ya Paramount Group.
nubwo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gushyira imbaraga mu bacanshuro rwanya umutwe wa M23 ku ruhande rwabo, nabo ngo ntabwo basinziriye kuko ngo abakomeje kongera ingabo mu duce dutandukanye. Abagenzura amakuru avuga ko uyu mutwe wa M23 umaze iminsi winjiza ku bwinshi abasirikare bashya, utibagiwe n'ibikoresho bya gisirikare umaze iminsi wohereza mu bice bitandukanye byo muri Kivu. Reka kandi mu gihe turi kuri ibingibi tubabwire ko u Rwanda rumaze gutangaza ko hadakwiriye kuzongera gusabwa inzira yo kunyuzamo abacanshuro baturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yavuze ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo badakwiriye kuzongera gusaba inzira yo kunyuzamo abacanshuro ababo. Tariki ya 29 Mutarama muri uyu mwaka M23 yahereje abacanshuro barenga 280 bifatanyaga n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kuyirwanya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bose batashye banyuze mu Rwanda, aburira indege ibajyana iwabo i Burayi ubwo abageraga i Kigali. Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Jacquemain Shabani Ruko tariki ya 29 Nzeri yanditse ku mbuga nkoranyambaga agira ati Black Water izina ry'abacanshuro bakoreshwa na Eric Prince wabaye mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi. Avuga rero ko aca amarenga yuko aba bacanshuro ngo abongeye guhabwa ikaze mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa ngo ariho umuyobozi nka Shabani atera urwenya kwikoreshwa ry'abacanshuro mu gihe cye, kandi ngo binyuranije n'amahame mpuzamahanga ari iby'umuryango w'abibumbye, iby'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Akaba rero yashimangiye ko ngo nyuma yo kwandagazwa ko abacanshuro biganjemo abanyarumaniya mu rugamba rwabereye mu mujyi wa Goma mu mpera za Mutarama bagahabwa inzira mu Rwanda ubwo batahaga, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo iri gukorana n'abanyakolombiya binyuze muri Black Water. Minisitiri Nduhungirehe yasabye ko batazongera gusaba inzira mu Rwanda ngo bayihabwe. Reka kandi tubanyarutse tubajyane muri teritwari ya Masisi tubabwire ko umuturage wo muri Kahira yishwe n'abakekwaho kuba wazarendo. Abagizi ba nabi bitwaje intwaro bataramenyekana bishe barashe umuturage wo muri Kahira mu ijoro ryo ku munsi w'ejo tariki 29 Nzeri muri uyu mwaka mu gace ka Bashari Mokoto ni mu ori teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka ahangaha muri ibi bice aravuga ko uyu wishwe ari Habarurema w'imyaka 27 y'amavuko, akaba yishwe n'abagabo bitwaje intwaro bakekwaho kuba ari wazarendo nyatura bari mu giturage mu gihe ngo uyu mugabo yarari mu rugo rwe Kamatembe ari kumwe n'umuryango we. Uyu mugabo wari ufite abana babiri ngo yabanje gusabwa n'ababagizi ba nabi ibyo abatifuzaga, ariko arabyanga ndetse ngo agerageza gusohoka mu nzu. Ako kanya abagizi ba nabi ngo bahise binjira ku ngufu mu nzu ye maze bamurasa abungikanya amasasu bituma ahasiga ubuzima. Umwe mu baturage bo muri aka gace yagize ati twabaye bitambo kubera ubwigomeke bwa wazarendo nyatura hano Kahira mu mudugudu wa Kamatembe, ngo abarashe umugabo washakaga umugabo wari ushatse vuba maze baramwica, ngo ntibigeze bashaka ibintu kuko ngo kigaragara ngo niwe baje abatumbiriye.
reka kandi twerekeze muri Warikare ndababwira ko turimo kugenda tugana ku musozo Wazalendo biravuga ko ngo aribo bigaruriye ubutegetsi bwo kuyobora gace ka Warowa Uroba uko inzego zibanze zibitangaza ndetse ngo zikaba zikomeza gutabariza abaturage kwihoterwa n'iyicarubozo komeje kwiyongera. Umudugudu wa Warowa Uroba uherereye mu karere ka Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urimo ngo guhura n'ihohoterwa rikabije rikorwa n'abarwanyi ba Wazalendo rikaba ngo rimaze kurushaho gukara mu gihe kirenga ukwezi kumwe gusa. Abarwanyi bakomeje kugaragara nk'abafite ngo ijambo rya nyuma muri aka gace nkuko bitangazwa na Bertremi Murengezi umuyobozi w'agateganyo w'uyu mudugudu avuga ko ngo iri hohoterwa rishingiye cyane ku bikorwa byo gusoresha abaturage ku ngufu binyuze mu nzitizi bashyize no kuvuga za bariyeri bashyize mu duce twa Nsengu na Mera ni mu gasantere ka Kirako no mu gace ka Shempundu aho abagenzi bambuka basabwa kwishyura amafaranga agera ku bihumbi 10 kuvuga amafaranga y'amanyekongo. Abadukurikiye muze kutubwira ubwo munyarwanda nangahe mu madolari nangahe. Abaturage rero ngo bambuka basabwa kwishyura ibihumbi 10 by'amafaranga y'amakongomani kugira ngo babone ko abakomeza urugendo rwabo. Iyo aya mafaranga abatayishyuye bigenda gute, hakorwa iki? Aba barafatwa bagahondagurwa ndetse ngo bakamburwa. Aha rero niho uyu muyobozi yasabye abayobozi ba gisirikare kubigiramo uruhare mu gushakira igisubizo cy'ikibazo kuko ngo cyamaze kurenga urugero rwo kwihanganirwa n'abaturage bo muri ibi bice. Reka ngushimire cyane, nizere ko ukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Ngizo updates twagarukagaho, rero mbifurize kugira ibihe byiza, nyuma mukomeze kubana natwe muri gahunda zitandukanye za Ibendera TV. Mugire kandi amahoro n'amahirwe.